Kardop Nilimonjorong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Declare Gora Pinidi Pukla Palong EPHL Siasong Pen Perangkia Mai Kang Nipon Son Sibang So Perangkia Mai Kang Nipon Alongki Karbi Naga Kuki Lapen Keso Doanki Sik Sidul Aron Ateng Pensi Chunangji Lapen ke Karbi Anglong Arat Akimang Article 244A Akimang Pachun Pinangji Lapen Hemprek Sitami Kelong Nangji Arondu Lasi Pivek Nangji Pusi Perangkia Thingnu Ningjepon Tangte Perangkia Mai Along Kaningjepon Alam Thile Arjupon Iksina যে ট্রাইবেল মানুহৰ ৰাইট টু লাইফ আছে যে জনজাতিসকল যিসকল বসবাস কৰি আছে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত তেখেতসকলক যিটো আমাৰ মৰ্যাদা আছে সেইটো অসম চৰকাৰে আমাৰ ৰেসপেক্ট ডিগনিটি লিবাৰ্টি কিনি আমাক সদায় দিব লাগে আমাক ট্ৰাইবেলৰ নামত অসম চৰকাৰে সাবজুকেট কৰিব নালাগে আমাক ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নালাগে আমাক অপ্ৰেছ কৰিব নালাগে আমাক সাপ্ৰেছ কৰিব নালাগে আমাক যিটো সংবিধানে দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যিটো আমাক অধিকাৰ দিয়া আছে ইউএনত যিটো সংবিধান আমাক দিয়া আছে সেই অধিকাৰটো আমাক ফুল প্লেজত এনজয় কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এজ ৱেল এজ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আমাক দিব লাগে সেই কাৰণে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিজিনিয়াছ ডেত আমি সকলো ট্ৰাইবেল গোট খাই পেলাই আজি ডিপুট আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ জন কাটাৰ ইংলিছ ছাৰৰ লিডাৰশ্বিপত SPSLৰ আজি আমি ইয়াত সকলোৱে আমি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী যিসকল ইয়াত বসবাস কৰি আছে আমি মিলি জুলি অসমত বসবাস কৰা ৰাইজে বসবাস কৰি থকা ৰাইজে মিলি জুলি আমাৰ অধিকাৰ কাৰণে আমি সদায় এক হৈ পেলাই ডিমাণ্ড কৰিম বুলি এটা মেছেজ এটা পাছ কৰিবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক আমি এটা কথা স্পষ্ট বাকাৰে আজি ডেটত ইণ্ডিজিনিয়াছ ডেট মেছেজ এটা আমি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসমত UCC কোনো দিনাখনে ট্ৰাইবেলসকলে একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু এইটো আপোনালোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নালাগে আৰু লগতে ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ল এটা ইনেক্ট কৰা আছে সেইটো হ'ল শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইব এট্ৰচিটি এক্ট 1989 অসম চৰকাৰে জানি বুজি ইণ্টেনচলি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে অসম চৰকাৰে আণ্ডাৰ দ্য এট্ৰচিটি এক্টত প্ৰভিজন এটা আছে সেন্সিটাইজ কৰিব লাগে পুলিচসকলক কিন্তু পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট OC IPS SP তেখেতসকলে সেন্সিটাইজ নকৰাৰ কাৰণে আমি জনজাতিসকলে আমি ন্যায় আজিলৈকে পোৱা নাই যদি 77 ইয়াৰ্ছ হৈছে ষ্টিল উই ট্ৰাইবেলছ ইন আসাম উই আৰ ষ্টিল ডিপ্ৰাইভ অফ আৱাৰ জাষ্টিছ আমাক ৰেসপেক্ট নিদিয়ে আমাক ডিগনিটি আমাৰ ডিগনিটিখিনি তেখেত সদায় সাপ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে আমি আজিৰ দিনত আমি ইউএনত সেইটো মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিম যে অসমতো ইণ্ডিয়াতো ট্ৰাইবেলসকলক আজিলৈকে আমাৰ যিটো মৰ্যাদা আছে যিটো ডিগনিটি ৰেসপেক্ট ডিগনিটিটো আমাক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ফুল প্লেজত পোৱা নাই বুলি আমাৰ সেইটো দুখটো আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আজিৰ দিনত থেংক ইউ মাই ফ্ৰেণ্ডছ Bormanthi be arong along nampi ingnar hem ki pri et pen ki sung ke phwa tuma hem surjorong pharpen kahumridam Borjan MSC ke parlo Bormanthi be arong ahabar ke damtang pai ni phainer kep arni aju nampi ingnar Bormanthi be arong to dam pak pen don kep ahem ki pri et pubirta achatai along pachetak pondet pen tong sekot pen surjorong phar ki sung ke pho ahem humridam si ke rapajer damlo antar dakar bianglong Autonomous Council surjorong phar ki sung ahut ke rapajer pon thekapot ki sung ke pho arada tumpen kachoro pipajer pon bangso ka humridam along Karbi Anglong Autonomous Council surjorong phar abarim Jivan Chandra Pathak VDC Chairman Sonaram Singnar Bokajan Lems Chairman Sar Et Inghi Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundor Ingti Sorkari Gaubura Borsing Bepen Chenglok Penang Anke Theki Dingatum Chetong Dun Bokajan Ben Sarkuru Be Karbi Anglong News Lakhain kora trok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara town along nilitum Karbi Anglong News pherangke dorsing tong bipen kahumridam bangso town along ratatum bas kachong hong ke sang adim avidetsi thekpon long Sonsi Dolamara angkang along non amat kisung nai ki rat atum bas kachong hongji adim avidet pen rat kisung sonsi kedam tang SDC adin pentat theklong lo isi waiting seat mate bas kachong hong adim du sitaminon ki hengno laplu sitaminon puta town mate tower krong thong nok veteran akumlin along Dolamara ahithialong bas kachong hong ahem avidet sonsi ada penha arni kang sam anta kong telong kachong hong adim lu sitame kesang ahem avidet lasinon kachari boma sarkar pen prabjin pen kesang ahem donangji pusi rata tumpen pherangkia phan birta nangpali lasiko an ahokma laki nilitum Karbi Anglong News pen nangpaklang dakpo tangte lang iktha
Oh, Karbi Anglong ara don aprang si Karbi Anglong news kelang don ara fan nili tum Karbi Anglong news pen suri biji reglo. Asi kopi personal nili dak kedunan kok mapote la bangso dim la ke dolomra se dolo. La ke 26 nong doar baguri lo. Asila bangso dim non people sin karya nang kok mapultang te dak le tum waiting set heglong. Ala bangso waiting set la ke non het pen ke lo HSDC adina kai pen sila bangso waiting set pilo. Same pini ani dak bas kachong hong ya dim na hok tame dak awedet lo adim sa awedet lo kontar do bons tame bas kachong hong ya dim munir tum kisang adim lapson awedet. Asila bangso dim la ke tum theklong lo la ke min hi thilo. La bangso hi thi la ke ko people ma te don het pengelo la ke min town lo da ke town committee chairman dolo la pen VDC chairman dolo la ka do ko be dolo stameli tum isi ning du ko lam mangela halo ile tum ko ana hok ma pini na to fan pe klang lo dak na hok tame waiting set ave la se min town long polo tang de isi waiting set kenang sodo asala bangso waiting set kenang sodo mate bas ka chong hong mate kong telong ka chong hong dim la bangso kenang sodo sa la bangso dim pini ani tame Karbi Anglong ake thek ding tum pini ani tame dak ke thik pidama belang lasila labang sodim ke non kiru po lasi kado we nang tumang lang no labang sodim ile tum thek ponong labang so la dak waiting set lo labang so waiting set ke non ave pin lo yo waiting set do thai velo ini thai velo setame pini ani dak majok tame than bang ave las labang sodim ke pilo mai tumak kenang sot ke people ma polang tai tum ke thek ponong lo waiting set jong se ave pong te arvi ke jang hot la pengka dok ave host tame bas ke chong hong tum bang penang an ka sek sak dolo rong suara tum asila puson ahok pen tum nilina paklang bondhu po labang so tum dokan tum thek ponong lo labang dakai tum ka dok ave la ka hithi lo labang so dokan lo sila pon me waiting set tum thek ponong le la pen la pu la ke dipu pen ke bang rot lo la pen la pu dipu pen ke bang rot lo la pen par ke la pu bang ke ashram pen ke bang rot lo la pen la pu ke hospital ke bang rot lo soson si tum thek ponlong la sada ke waiting set na hoks tame tum ave asla bangso din prabjin pen Karbi Anglong tanma sponsor mate education em recharge tok bya ke hai la bangso din ma phan dolomora ra phan sasmet in step and pora kang hon kang in so lang lipeklang ra so din waiting set pieson te misenji busi pini nang to phan pachini pon lo asi Karbi Anglong news kelang don ra phan suri kadom bajir si nilam the rebik cheklo kadom PWD Board Chairman Longsing Tongbi Gulson Tisoahem Kahumridam. Pai ni Faisal Cap Arni Lakhain Koratrok Dwarbagori MSC Constituency Angkang Deitor Police Station ke Parlo Bapuram Singnar Arong Amikar Gulson Tisoahem PWD Board Chairman Longsing Tongbi Pen Kahumridam. Gulson Tisoahem Kahumridam along Kachetongdon lake PWD Board Chairman Longsing Tongbi Minority Board Chairman Prakash Sangma Lapen Ari Sangho tumche tongdun lason si kedam tangahut kaprek news channel along Gulson Tiso asopo Anglong so tiso ningkan nerke vet pen 6 pack kedo apot lasi Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghang ketheklong lasi ko an ahok ma pusi pini PWD Board Chairman Longsing Tongbi aphan pin khat ponsi Longsing Tongbi ta CEM Dr. Tuliram Ronghang alam arjusi pini Dwarbagori constituency deitor Bapuram Singnar arong an tiso hem an humri wangsi ahok lo pusi pute kanglo lapen ki 15 August hut setami dipu an wang thaputa phatekang pen local MSC EM Richard to bisitami labang so au so aphan tangka setami nanglo dun lapen ki guardian atumta ning arong ulu lapuson tim Karbi Anglong atum lapen ki local MSC EM Richard to bi kamatha thekapot puta guardian atum pen kachoro pipajar pon tarapung men dorsing tokbi Karbi Anglong news Karbi Anglong Birta Life along pe Robinson alangli killing alangli labang so daka inut talentero so do je Karbi Anglong atoko nu same ke thekere ba talent ke do au somar do puang thek bangke Birta Life long paklang nil to a news theklok pen ahok ma kachini je phan nang humri lo lasi pini dak tisu hem an nil tum dak dei thoran se banglo lasi also demonstration nang pilo ahok lo kaddo we achoy pene ciplok si alangli nang paklang lo ahok lo lasi alangli bangke non aru jong si proper gym along guidance long ba trainer long pulutang te labang so Karbi Anglong pen ba asam pen sami isi nongnam kimeji abang pulonon la bihek pen ang thek bangke lasi labang so puthak padabheta nili iltum kaching honai Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen chingkilong jai pini nilutum ladak dei thor dami tisem lasonson also inudu hadak humri dem damoy pusalang le nang pulo damoy kadok moy kuma kera pen chenglok alang nang pun po ako lapenan parsame labang soprang nili dak Dwarbagori pen kachetoy dun ningkimi iltum MSC ba EM Richard tok bi pen snemi chingkisi alang lisi men damoy damra ne homostilo lasku pima hadak nang tum
pima ajat alam semen phanang pachini no pencenglok lasi la bangso teng si pini jara vides me asap o kerap pajir tekang lo doktor turoranong hang Richard tok biphan ke pin khara teng pen ladak nil tum pini asawet sida men alang li phan pini pe choi phan bonamba khachali se awar sai ke long phan ban lo asi ningarong piklo alang li phan prabjin ban nili cm non ang tan sedo banglote kadok we lahalam report pipo lasi aku isi nili ning ke hang ma ke non Independence Day ni 15 August ni di folong labangso weightlifting competition doi la se haladak labangso competition along labangso tisu dak also phan dei thor long also rong atok anu also phan hadak di fuang bong si doi haladak along demonstration papi ponji phan ni tu awar sai pi ponji pusi kamatha la se solam prabjin ma hadak ching bai nampo la se mothang se botol bokan mesen ulurang te nangli tum la tisu sango ke sar phai chining rol hadak na pali dunja la anbel Deithor to rong bongkhat atowar prabjin pen selam ponpo lakhain korothok darbagori MSC constituency angkang deithor to rong bongkhat atowar aprang pen selam ponpo pusi PWD board chairman Longsing Tokbi pen ningje tekang Lasonsi election campaign kedam ahud ilitum kaching honai Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghang kacepatuk ajoksi rat amai pi along Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sharma aphanwansi election commitment priority pu isido lakhain koratrok darbagori constituency ta damlu ladakta CPDM ke road sitami tender call at lo lasi prabjin pen selam pon popusi PWD board chairman Longsing Tokbi pen ningjeteka lasi contractor atuma phanta choning ripon prabjin pen selam ponang polapen labang swatowar MP election aprang selam ji mapu pherangke karjo ahot ke thakdon ke selam ponji sitami patangda ji ke un epusi thakdon athema arwe jangwer langpusi ningjepon lapen lada local MEC mate Richard Tobia phanta thanpon poputa ningjepon tarpung mendor sing tokbi Karbi Anglong News